Danas snimamo kampanju za kolekciju koju smo radili za Bellissimu, Envirum for Bellissima, koja uskoro dolazi u dućane. Dakle, snimamo kampanju koja će ići i na jumbo plakate i jedan mini lookbook. Meni kao fotografu bitno mi je znači ono što radim, da se razumijem u ono što radim, znači da se vidi materijali, uzorci i sve to zajedno. Bitna mi je komunikacija sa modelom i scenografija mi je u stvari uvijek neki sporedni dio priče koji pojačava sam vizual kojeg u stvari radim. Manekenka Tatjana Galić koja rastura vani i jako puno radi. Ekipa je super, ugodna na setu, sve jako dobro ide. Model je Tatjana Galić, ona je jedna od naših najdražih modela. Mislim da ona vrlo dobro opisuje Bellissima ženu, zgodna je, mlada. Mi Bellissima definitivno njegujemo ženstvenosti jedni i drugi i relativno je lako bilo preklopiti zapravo te dvije priče. Naravno, prilagodili smo jedan dio svog dizajna Bellissimi, ali lijepo je to sve skupa merđano u jednu cijelinu. Ovo proljeće, ljeto će biti jedan zapravo preview i uvertira u puno veću zimsku kolekciju koja će u 9. mjesecu u prodaju. Kolekcija je mala od 10 modela plus 3 modela za maturalnih haljina. Iako je kolekcija mala, trudili smo se da ona obuhvati onako jedan široki spektar, tako da imamo od balonera do haljina, večernjih modela, dnevnih modela, poslovnih modela, imamo i čak i bade kostim, tunika. Bellissima već dugi niz godina sarađuje sa poznatim dizajnerskim imenima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, pa čak i Zapadne Evrope. Ovaj put smo se odlučili za Envirum i nismo ni malo pogriješili. Radimo jedan mali pomak kako u dizajnu, tako i u samoj prezentaciji. Evo ovo što upravo danas radimo je jedan drugačiji pristup radu od strane nas. Svježije, usudio bih se reći modernije. I iskreno se nadam da će se damama dopasti. Kolekcija je vrlo kvalitetna, lepršava, ženstvena i dosta šarena.